Abantu birikurenga bishatu bakwasirwa ku rugo mu byaro bitano ebiryo mimero kebiri ogwarwega hamwe na kitutu kandi amagombora abiri eyakarama hamwe na bubango gona gari hihi n'omugyera gwa Muzizi. Baitu kandi twagaba batesereka habwokuba twine kuraba mu muhanda niko gw'umukuru anti program za government zabahikaho kasinga abakozere bazenje kandi bayine kusohoka kufuna mu projects za government z'ukuru anti twagarura buhyaka nambali bayihaga ekiyokulya kuranti bafuniremo ekindi ekyokukora. Kevin Apiyo okurugwa ministry y'ebyobuhangwa hamwe na mizi nagira ngo bakabanza kushomesa abantu kandi ngo nibenda kugaruza Ebishaayi 50 okwetorora omugyera gwa Muzizi. They know the importance of the wetland. They know that it's a source of water for them, for domestic use, for their animals. So it is time for people of Kabale district to restore Muzizi. Iya processes zona tuzihondereze kugira kwegesa abantu then twaija ministry yatuyamba ya demarcatinga kandi yasobora ku demarcatinga 15.2 oba kilometers 15 no buceka bubiri basa kuvyaro bubale kandi batoleke anti tibakomera oko bayongera baija bakoraki bagaruza obuhyaka oba kuihamu ebya abantu engume abali balemeirenka muntu bayizime. Charles Kahwa orukure by'obuhangwa habwa district ya Kabale nagira ngo kubaraheze garuzaho omugyera gwa Muzizi nibija kutwara ihurire ryo mu bishari bindi inkangusi hamwe nambaya nka nguse nento bayizeze nento twine gama nkambaya abakandi tusange ebizu binyi muno nka ebitusangire hano Muzizi. Bamwe mu batura babiri bahingire hino omugyera ogu nibagira ngo babire nibapangisa itakeri kandi ngo babiri batine cyo barikumanya abo kuba unywe kapangisa tine kinkumanya tukuza kwika musene guona kujya yitaka kandi okubahereza sente tukababuza nto bari bubasimbire no buraki bakatugaruka mungu ni government busimbe konka batuyerize enyaka eshatu twakwate mitwalo nshanju twakora ki twapangisa. Omugyera gwa Muzizi nugwatanisa district ya Kabale hamwe na Kyegegwa otiriho na district ya Kagada hamwe na Kyenjojo gasha kwa Thomas tumwebaze.